इनके मारे किसिम संदर गतन साइमा kana je tipra hamlun nei jeta otulun ni bagui je miya thangnai 10 tarik July o jabo launch wngkha hingke bubagrani bisingtui Assam rok khlaijaka hingkai 600 jonani bagui ah jagao rwnani kok rwjakha hingke tei bank hingke Tripura Gramin bank ni bisingtui abo loan rok mannai hinui rok nukha hingkai abo songjodi no bongni website thangnai hingkai TTADC ni ah jaga songjamung hapthaka hingkai norok nugui mano o jagao hingke naidi o jagao invite online application from unemployed youth in TTADC area for borrowing loan from Tipra Ham scheme nei auto loan ta auto gari ni bagui hingke norok jaga nugui mankhana jeta notification o jaga o advertise number tongo tei 10 tarik ni July 2024 hingke obo apply khaijana bagui 10 tarik ni simi chengkha miyani hoite no 6 ta PM ni simi 16 July jora atini sijak tongo hingke oro subsidy nangmannai hingke busuk mannai hingke o jaga naidi 20% hingke tei nini down payment tongnai 50% obo haike swijak norok nugui mankhana hingke phai chwng apply bo haike khai abono swnamna tong tini phunuknai mobile tipo apply khaimano hingke phiaba laptop tei hingke nung document rok ba desktop tei hingka hingkai document rok upload khlaina bagui mane phat khlaimanai hingke plus chekha nung document nung abono size slamai sidi 2 MB 2 MB khlaiui hingke ah jagao Aadhaar card hingkai driving license ke desktop tonga nango obo apply khainani bagui hingke tei kaisa hingkakai age proof nangnai hingke tei kaisa hingkakai ration card tei kaisa qualification certificate ba qualification ni nini jeto marksheet mane abo nung upload ma khainai hingke guys naidi ang o jagao tabuk search khlainai di o jaga Tipra Ham Loan Portal hinui search khlaidi search khlaika hingka o website phaiyano hingke o jaga click khaidi o je website phaiyano hingke omo haike khulukjak nugan norok new application to track application hingke new application o click khaidi click khaikangni obo hai show khlaiano hingke o jaga application ni bumung sidi nung nini bagui khaikang nini bagui hingke nini baba ni bumung nini Aadhaar nini ration card ni number PAN card number phone number gender hingkai omo haike sidi o jaga unemployed nini apply khe employee sidi June tam klai abrok gotono sidi o jaga sub junal tam klai o bebak nung sidi o jaga tick mark redi hingke obo haike o jaga name BC tamo mobile number rok postal code redi full address redi hingke social nini ST redi hingke o jaga o social category hingke ST hingke o jaga qualification nung busuk porikha hingke ang graduate phaino 12 pass nai sinai hingke omo haike o jaga date of birth nai nini driving license number nai driving license validity swinai hingke nung present nini annual income busuk abo sidi hingkai o jaga nini loan choli tong abo o jaga yes no sano hingke o jaga nini electricity connect tong yes sidi nini bank account number beneficiary name branch name IFSC code obo joto no fill kai paidi abo yagulo tam document upload khaina nangmano sawai dikha o jaga document upload ma khainai abo yagulo proceed to pay ma khlainai hingke guys ang tam khlainai tabuk joto fill khlai painai guys naidi ang joto no jaga fill kai paikha o jaga ani bumung father name hingke application Aadhaar number RO number ration card 0161 ni suru khaimani ani PAN card number mobile number gender tei current employment hingke o jaga June hingke Khwlai June sika sub June hingke chini Baijalbari sika village hingke Rotila sika police station Khwlai sika post office Belthara hingke pin code sika 799201 BC hingke Belthara BC hingke full address sika rotit marikha hingke social category aborok bebekha hingke o jaga ani qualification dikha hingke date of birth tongkho o jaga o hingke chwng date of birth rinai date of birth bosok paikha hingke driving license number rikha driving license ni validity rikha hingke ani present annual income busuk sika loan do choli tong hingke yes hingke choliyakhai no hingke nini jeta electricity connection to tong rikha ani bank account ni details sika tabuk phaidi chini oro joto ni paithago samung hingke chwng oro document upload ma khainai hingke ang oro Aadhaar card upload khaina bagui ang tabuk direct anggo phaikha ani file slamjago hingke ang tabuk thanai ani Aadhaar card jeta
senamjak abono ang taburo tubui ajak orinai hingke just ang abono ready kha hingke aboni yagulo hingkor pan card number pan card ang o jaga orinai hingke aboni yagulo kai ration card ang o jaga photobui tonikha hingke ration card dekha hingke aboni yagulo hingke as proof o nang rimano PRTC rimano hingke birth certificate rimano hingke bahai hingke phadi ang PRTC no orinai hingke aboni yagulo passbook ani Tipra Gramin Bank ni passbook hingke obo hingke aboni yagulo hingke caste certificate mini ST hingke ST certificate ST hingke aboni yagulo hingke education qualification nini besek hingke ang 12 ni marksheet no orinai hingke aboni yagulo driving license no ang o jaga orinai hingke driving license hingke aboni yagulo hingke upload your current image hingke nini photo kaisa marinai hingke ang tabo photo rwna bagui haini hai teisa o file thanai thangmani yagulo ang obono rwnai hingke aboni yagulo hingke proceed to pay o jaga pay o ma thangdi hingke ang da pay khainai o sao click OK ready hingke o sao request entity to large mane obo server dawani bagui hingke guys norok nugui mankha na mane server ni bagui se hingke joto khaipai mani yagulo hingke pay khai ready pay khai nango jotoi 500 taka hingke amo hingke pay khaya kanui tracking number manui thangano tamni hingke ang bo obono khlaigla tamni hingke oro jotoi 600 jona panchayeto khoroksa ni khanao hingke aboni bagui obo manasmani sombab ya tubup ni baigo jere nung manphano mano hingke nung tongmung no apply khaina muchunga hingkhe ang je norok no phunukha jeta bobo haike apply khainana je Tipra ham lunpur tano habdi habaya kanui nung search khlaiui apply khaidi tamni hingke tabukmo sanjao ba tabuk time baji tongo 8:33 PM hingke nung khwnapano khai mano obo haike apply khaidi hingke kaino nung tracking ID number makha hingke ah jaga track khai mano hingke obo haike no apply khaio jeta auto loan ni bagui guys norok o video no tongmani chajaka hingke like share comment khlaina tapukdi tei norok ni friends rok thani bo share khlai redi hingke o video nai busuk swrungmung maha comment box o comment khlai sadi tamni hingke tabuk connection fail tamni bagui server hamya tongmani bagui hingke tini baga sukna haini haini next video malai joto no hambai bye.